Okay, assalamualaikum kanyo mga kakasi na biyayaon. Yari kami yung nag-live. Yari tayo kami kalangan niya ini. Pinjara. Hamong biya mga din, mga saba, sandakan. Okay, shout out kanyo kataan mga kalasahan. Maglangan-langan kita. Subay pamintangan ta, impagtulak pasaba, bang mayroon pas masagawra, bisan aun usaha, kawasain pa rin ka, barantada na masaya-siya. Hukuman, tumulan, sampai pa 5 bulan. Ang pagan, hamukrotan, halaum simpin jara, baran makarukaan, yung pagkaun, biya binatang. Halaung kau simping jara, dung adlaw kau walaung siksa, pikilanmu pinatumuna, mabayan agumuha, way mahinang agarong tain sara. Lando kami mako, bang tumiwaw intay mango, aun siga kakaun mapasud, baran lando makayog, di kaya hunti mindo, paisda kuman kami iban buko. Bang magtawag singan, gikilan sumanyang, huli nun kami doon na jambatan, ikit aun kagaran, dani ka inagaran, halaun kami harap pa sambuangan. Halaung kau simping jara, dung adlaw kau walaung siksa, pikilanmu dinatumuna, mabayan agumuha, way mahinang agarong tain sara, way mahinang agarong tain sara. Bang di na puman. Okay. Okay, shout out kanyo kataan mga kalasahan. Yari kita ni Beyon, maglangan-langan. Request makamu sumakawayan nyo kalangan. Makakasi. Makahailan
mabanus, mabaya kaimo. Pasal marayaw, inadat mo, inlingkat mo. Magkailan gaya, bang mo kaupuhan. Hidayang irong-irong, mamanis bang umuyong, bugon lingkat arta intiyong, pangandatan mo inlaringon, inlingkat mo. Magkailan gaya, bang mo kaupuhan, bang mo kaupuhan. Okay, shout out kanyang kataan. Okay,